tuit ki samla lot Catholic shinrang bat kan thei na ki parish paper jong ka jalan yamba Shillong Archdiocese Shaka Vocation Camp ka lumpung pasyau jing khat ublei balai si bala penlong harampe ki pat ba penthor ba Shillong ka bala sedang ha ka arpu saw tarik hadu arpu riu tarik leber kini ki samla lot ki dei ki bala poi haki kerdan puli kelas 10 12 bat college. Habai keren bad uravan padar John Walang, Director Vocation Commission jongka Archdiocese Shillong, ulaya thu ba kidan shispa nyo pusangut ki samla lut kenthe, bat nyo pusangut ki shinrang na ki parish jongka ni ka jalan yamba, ki balawan ban sengap ya ka jing pasyau jong ublei, ban rung shikiseng reunion, religious congregation, ban long lingdo so ublei, bat shaka jing long sistar, ban tre na ka banta ublei, ka balang, bat na ka banta ki jing dan kam ki para breu. Kinong yalam na kaseng reunion bapher ki batre hajalan yang ba Shillong kila shimbanta hala ka jong kapor balamang na kabanta jong ki ban batai ban pensha ya ka jing khot jong blei ban long reunion hala ki jong ki seng jong ki kini ki samna lot ha kini ki lais ngi ki pelut por ban duai ban puson bat ban sengap dengong ya ki jing batai jong kinong yalam na ki seng reunion ki bala shimbanta ha kani ka vocation camp kabakordor tam kini ki samla ki pelut por kalong ban puson bat sengap jar hala ka mensim ya ka jing pasyau jong mensim bakhut ha ka nu kalenti kin jed ha ka jing em jong ki ban train ka banta ublei bat ka balang kum kiling do so blei ki sistar ne ki brodar hapo ki jing elam jong ki seng nyam ba ki mon habakli na urawan padar John Walang kumnu yo iya kani ka lumpung ki samla lot mardor ulapan pau ka jing kemen baskem da ka baong lengba ka jing penya jong blei trai kan rat unget ber usngau tikna kin mi bon ki samla lot kan thei ber shinrang ki ban but ya ka jing khot bat jing pasyau jong man sem ba khut na ka banta ka jing em bat ka lawe jong ki Kabrom hau pa badakun badawit sem bakut Mariano Rapi Kristen Hagkertem Pau Tuan Semaku Pasashisen kebenaya pibaro kadai ke jislok ke balarim Henry habagi sister jungi kiwan shari India kimwan shanot is kimwan shagani kathain shate jogalam lamini chakari India jungi Henry kiwan shwasha North India kata kemutsha agra Wan Shasha Agra. Te ha mentangi don Prataliki province. Idon Prataliki provinces. Ha India idon Laitaliki provinces. Kawe idon ha Dehradun. Kepada ha state ayu Dehradun. State ayu. Kada ha state ayu Dehradun. Utaran Chal. Tema utaran Chal kadega state kanamba berkadai Dehradun. Tingidon kawega province ha Dehradun. Bat kawai pat ngidon ha Delhi. Ngidon ha Delhi. Nanta sa kawai pat ke province kabamangi iwe pa iwe ngidon kadai ha Guwahati. Kadai ha Guwahati. Te ka karisem katrai kam kejam kabamani itrai ha school itrai ha dispensary hospital ngidon kacaka bandri temen ngidon milai na kabanta katuring ru bakunjuk ru itrai haki social work itrai haki social work yarab ikibriu kamtami kitu kibriu ki bagi syamanat ki bom nang ki bom tip ya ka ka bamaki kidai baniyo ya ka hok joki kum kita ki brio ke ha ka imlang ka salang ki ba syaban ben ha ki brio ki ba kham halor ki ba khram batri te ye kum gitoru itre lembaga social work ba mengi itre bar kum joru ngidon ya ki sista joni ki batre kum ki batre kum kilo ya te ka kharisam jong ka jis lok joni kadai ujisu hakayu Kris bakhoy ujisu ialap yang ujisu hakayu Kris bakhoy
In English, it is Eucharistic Missionary Charism. Kata kadai kecing im kebabangi ki Clarice Franciscani im. Tena kata kadau nama rupaya kecing selok jungi la ai kerteng ha sakramen bakuin tam kaduan. Na kata kadau nginyau kor ha yau Jisu ubadon ha ka Eucharis bakuin. Na kata kadau kecing selok jungi man la kasni shua bamangin sedang ya kasni jungi shua bamangin tre ya kam kejam kaba laban shed ini daga jiselok berkencur bantre naga bentak kabalang isdang berbor ya kasni daga cimani sakramen berbor isdang ya kasni daga cimani sakramen nama kanong sang jungiru kadai kepriu kabai hado kata-kata ya kayu Eucharis pun hagapuar maka kadang kelung kamju mis watar sisniru banlek nak bentaga mas bakoy namar balay namar baka snyaw barkashem baka yo jingim kayo jimintoy daga jinya day jengka banu Jisu ha kayu Eucharis bakoy kajo yalam ya ki para jengka kibadang kamlung naga bentaga Sister Mary Song ni one pok na ka Tempus ko Media Network tang ban ni kendu epi penyot tip kendiat ka jing tmu tu pi ngoi kene ka pus pisien kam akwa pilai kren di sispa nyuk songut ki pesan ma jeng kiba wat jing tip ha kiba thrau ha jing im ki ban sakri yu lai te menta hakane kelempung je kelem rempai je pai ba pilai kendu bun kena kum joru bun tli ki ko ku yase hakaba mungno pia kring ki jong ka idea in pasat ke jong idea hakikun kene kinte ite sama pekin wan bandong ibaina de hakane ke kendu je pin kin kumno pia in kisno ko long kumno ka idan ting mentoy kidan ka tingkermen ba katur kat lingun nak dan tikiliti kena liki isispa ni pesawat kinwan han sedang ban rung apa menwati tip so spang krisi depi
but anong ki khop ni ka sen na to no ni I ko men Hoi na kalian jongiru Iran shisha kata ka jingkemen ha kamin sem par kumjoro ka jingkermen namar ha bangiwan sini ina don shisha ya kata ka jingkermen ba don napten jukini ikna bakin jonya ka jing selaw jongi ken namar ba mangiru ngi trangi kwa shisha ba ka jing selaw jongi kanang roi nang par ha ka pentei bar hamtam ha ka nikari ba I jongi ken te habangi pe ya ka jinglong jingman jong kini kena ki badon hapo kani ka nagbenta kani ka buksen kam ni don hi ka jingkermen ba napdeng jong ki kinwan shangi namar hakapor ba mengi ai jingkren ni yo I dala jong ka kman bagi kena kita asha skor shisha ya kata ka jing batai jongi kam tam lele haba mangi ngi batai shapang ka karisem jong ka jing yes lo jongi ka badai u Jisu haga Eucharis bakoi kembut Eucharistic Missionary Charism bagum juru haba mangi batai shapang ka jing long jingman lane jing im jong u Francis Assisi bakoi bad ka Clara bakoi ki badai kinong yada jong ka Jesus lo jongi tenyo I ya kata ka jing pu samke haga dokumat jong kini kena ki bawan na banta ka bu sen kam te lembaga tu ka respons jong ki ngidon shisha kata ka jing kermen ba kin sadon na pren jong ki banwan bat ngi te ko bolong menta kan do tuli kita ka kan tuli ki Paris ka ka complication ka try kam hai ha today sis ha sis jongi menta ngidon halang khoi ka ba hap ha walang Paris te ngidon ha Smith Paris ha seorang kam ka badai ha Maurun keneng Paris te ngidon ken ha po nong reviews ka ba hap nong thamai Paris halaban na tangidon ru ha berwa ka badai ha Jan Sumer ka ba hap ha po umbir Paris bar kumjo ngidon ha sok meleng ka ba hap ha po kumsning Paris ken te ngidon ha po kinot is 10 states jongi ngidon ha po Mizoram ngidon ha po Manipur ngidon Arunachal ha Assam ha Meghalaya ken ha kani center of pitrai pi penat school Penjaj school school dispensary bar kumjoro ki sista jongi ki train na balak ki lay touring bar kumjoro don ki sista jongi ki batre hapo ka rempai ki paiba mabanirap ya ka jindon kamchong Alex center ni jong sentar means jong ka archdiocese jongi ken te college would just that makin bokin yang pi ba kani ka seng pi kan prosper kan pro kan pieng kan kring kambon chu ki thai samla kelot men siem sebut men siem ki kan tre tar malang taple but te kan tak education college would Uday na bigyan kasam kabadog na warispa. Uday na bigyan kasam kabarispa hanga jilong sama jago kumul biway partirio sama ukwa ban udan ka jitmu lalu udan ka thong ban long hanga jilong jago ukwa ban long kumu usipai ban yada yakari ban yada yakari ban pede yakari Henry ublay par udan ka kawai ka jingmo ka kanta jago kaya ulina kana usipai ban yadai kali ublay ba jadi kubano usipai na kabantaka bana ban sakri ya kenrat ne ya marau tu Francis ulo ku ban sakri ya kenrat na tahu dah ulo pa ban pai no sesno dan nanti kata apa Francis Mastan ban im ya ke ciki dunia haba kibrio kini don ki kato kane IT ya la desha ublay bun na kini kira samlash rahu kita sedapat bud yo Francis bakut nakalian kita thairu kalara bakut ru kala yo ajimul ane ban I takaba yo I kicim jong Francis kala thrang ban bud yo kicim jong Francis hendrik o Francis umla ban bu e kala haga jong kasem kata kata o Francis o asdang takawai ke kanun na kabantagi kenthe kala kanun kabaningkong ko order kabaningkong kale na kabantagi shenrang ko order kabaan kale na kabantagi kenthe okay dan sakawai ke order haba kini kiriu pai pa ki longkmi ki longpa ki sam na khantam ki longkmi longpa ki bal adon ki kisam haba ki mua shu bani kino agi kisam nama ki adon ki kungiti pada ki dai pun Francis mono ban pai kungiti dai na tena kabanta kini kila le bani kendo ya Francis bagi on nire mi kwa ban iem ka chikim ban thamai mo pi ban kama ka bamut ban IT la ka chikim na ka ban ban iem ka chikim ka ba ho
De nakabentai kini kilong pagi sama bagi na u Francis Bastang sakawai ke order. Kakan pun kata kadegi third order. First order shenra, second order nak kentai, but third order de nakabenta ki lebe ki rupai pa anbenyo. Boom boom, ching ching, 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 boom boom, ching. Shakanya, ya shakamon, kerja ikat, ya shakanya, ya shakamon, kerja ikat, ching ching. Boom boom, ching ching, 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 boom boom, ching ching. Oh, very good. To my house, to my house, to my house. Welcome to my house, to have a cup of tea. Go about your wife. Ching 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 ching. De ngin lichwala ki jingtem aden pat sarwai ma. So he'll be required master. So even if I'm bana bana yo ban sedap. Okay, 1 2 3 start. Ching 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 ching. Ching 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 ching. Welcome to my house, to my house, to my house. Welcome to my house, to my house, to my ching come to my house, to my house, to my house. Welcome to my house, to my house, to very good. Let's clap. Welcome. Ano kita di MSFS Ligue Ini kirang jauh image di badak dari Kisah tinggi jauh lagi. If I along the way, rumah kasih lembah dari Turis, missionary Bashirhem, ubah sehem jingmut batang jingkarmen yang jingha. Kedai jingkat jauh lagi. Pasti ada kondisi yang tinggalan jumlah itu sangat Kamtik susu mereka cintai itu desain berpera, berpilong, berpinjam, berpinjam, kan orang kasih juga orang lain. So, let's go. T. Goldie James Irano. P1 na A. Na Sasha Upper Dempsey Jonathan Rifles. Jonathan Rifles. T. Mentah pipule ayu? Dan should diplomatry. Very good. T. Nengta. Hakan aku rukam P1 ini. Mana persiapan P? Kadai kumni bis class 7 kumno mga poisya ka vocation camp Junkie Solutions. Ada tu sedang tip ya ka vocation camp ayu kadai ka vocation mo. So kandiat kumu mensing baku pun tayang yo ki visions ki post new pa ang yo tikum tu ki guidance na ki superiors cuma ki pada return board itu sering apa itu segi linya buat tentang dan kemontin ban jay Keteng Benedict Stan. Jadi Macam Stan. Riboy ni. Nei Paris you. Awan po Paris Models Night. Models Night. Tika ega kajing ang note to P1 hakan deka vocation camp. Kajing note ban kong chua kalong kajing pasiao hi to kajing post new Tentang syak post new ru shipanga Maria Thisti ladang tuai untuk kalong ngayo jingkerman to nakta ke barpat naki nikik pajunga ba pensiluringa nakta ke bahing bahasam jungaru nakta ke father badan ha operation ngaru ke syak pensiluringa Timta pi lapule ada sudah very good nang yai minot matur sebat tentang nang wat nang penjeliu susu yang jangan lu tupi mulai ada jalan ni wan kadul school media network kadai ka TV channel YouTube channel itu ka
balang tu tu kesenang kesenang di niaran imsuni man mi kubor onde tak kubor betul kamu kantam ni kembali warnya jinjia Paris jinjia ini Jakarta ke tanah kita ini kan jauh tahan ini di tidak kesekian keraban tidak buruk lagi seketika buat pemerintah bagi don tidak ayat ini tidak buat benar beliau dibuat untuk jinjia akan dikeputuskan tapi organisasi ini dikunjung di kelas ini kenapa dan dia menjadi kepala terus menjalankan penyataan bukan sekarang. Tidak akan dikatakan kalimat ini bahkan kelihatan ini Director ke Vocation Commission HDIC itu API pidon yang kata kejikan sekarang. Nak ini kena nekusawut kena sedang di bawah tangan wancan keputusan kan. Cispa nekusawut ini sama lot kecil di bawah sengat kini kekuatan orang jingkot tu boleh pasal tu boleh pilih ikut itu dalam jingkaman pilih ikut tak jingkaman bakrau mereka jing semua boleh nak benda kejingkot kejing boleh bahawa dia penting berbuat berkot di sana sindang berkentai but ada bayar dia begini hiji penlong ya vocation kan arsin chisman tawai dia orang ni bunai kemenda hakini por nak benda ki sama ki belakang he Bila dia kelas 10, belajar taught exam kelas 10, belajar taught exam kelas 12, but ki BA students dan itu itu kita hari kami belajar terus di dalam di dokumen itu terdapat hari ke kenti pemerintah hari ke sin pemerintah yang sibuk hari di sana wadah mereka jemput pertai jemput cingele pun bah kijing pentami kirong pong kibobol jemput pertai Henry ni iba ublay dong khotchibun di kisah nasional kutai tikumba pila omni ba kisah makentai di dalam mata komisis panjang usawon tika kambun bani ini bagi sinamru nang tahu di kisah nasional di dalam rumah ni usawon tibaro arus ba sok kandayon tinggi sukuman dan kata ba lengba kali gajing wan jong di kisah na kalau rokun gajing kan ban beli pergi bagian dunia snot bagi kenun ba fair nanti kenun ki bangsawan bat ki belawan dulu baru ki don ki kenhun reunion mission run ki don kemakat hartali ki bangsawan ban ai jingkran ban yetu chpan ka kenhun ki jangki bat ki sama ada kelas tu pai ni ke jing siya dei bahab kenhun ki penyes no dia tadi bat ki kenhun beper dan tak di ki kenhun kentai angi ko asai sejuni dan kepala pun riu tadi ki kenhun kentai itu penting. Tiga ibu ni puan mentara seminin mentah bat lasai kesini. Harga ni ikut lasai kesini si paleh. Tiga kawai pening pelang pada hubungan Oktober kedai berbuat di Porsi Ujak. Dan baru ki sama lagi betul ke kelas 7 Gilwan nak mentara ni ke workshop jam ke ba khamhe susu itu long di Paris berter mana kapor keturu kan ini ke jenhan dan ke portal ban pli ki maksudku ya kan ke bagi sno di tempat ini ke tinhun pedi yugi ke cibun ki sama isakrin harga kom keren harga kom terikan ke joki ban kisno tu ile dia ke jikot ke jumble hagi khot hagi ke pun berter ban cibun shan ke sno tinggi sukuman anu kata nomor berliba nak ni ke kenhun ki ke pemerintah nyoi bashibun ki lech kileng i jaga ban nyoi usor bawah nomor ni dan keperti ni dan kami beri berdoa kenalan wadra ke justru ke bahar berti tinggi sukuman badan ki sister dan ki father dan ki brother dan ki beri bawah begini ke jikot ni ke pilih ya ki ame aku jilong tan ki father ki sister ki brother ndrei ki long ki beri bawah i kai ki ni bagi long ki nang ki bawah aki nang masalah dan dari ki nang misalnya dan ini disebut ki pa dan diwadakan yang masalah begini complication dan kesenian kita wanita yang kekor juga jadi sen ini berkhot kita betul ya HDIC sini ni betul penetan dan lama ini juga dia nesbawan sebagai jelas sebagai dong di kuma pitip hi bahan dia po HDIC sini
kadi kejaga kebersisok bah kedoble bloker kuker pang haki yang baru kecil lagi juga hak menyelap ke kini ke jumlah bantu yang ke kini ke jumlah karoi bah di ni ro iwan i jelas ke dari jumlah masyarakat di saki yang kata nanti baru ni fan control ide coordinator jangka parish nomor sama vocation di nampai baru juri bah masyarakat langsti ilang i coordinator jang kadi parish nomor sama tinggi saki yang kata ni saki yang kata hak bar ngiyo iba kini ki kenhon ki buan ki data ki bateri han ya boka asli sisu nama ki buan ba ko mi vi ki buan ba te ka sei so ba ni cintre te ka kan ka polisi juga asli sis ba ni sha e ki tu ba o ban wan ban keren le ni ban address ne ani mi dan ni ki data boka asli sis bali nama ni labur ba te nomor kata nandi bali kinagi ki kenhon bali kila ban ne chewe bali nama kini kinhun kita nak kali ni cakap apa kini buat lagi kini di bintang apa aja decision. Dengan cara lagi yang benar aku beri siapa juga por koridor ini di manajemen mereka jadi kedua tepi kan itu berkeserkan kandung kepiawaian dan hem mungkin ikut sama ini pada sahaja mana persoalan di mana berkat cakap lu kalau cakap lu kesan kisah mana menjadi kalau kita JTP juga Vocation Commission, but contribution ketika impek pindah sesa. Toh bishun ba ada benda ni kecil. I mean Jofi, but bishwa ni tu ni, but di baro kasi ke Snow, ya ke kasur kebangi ke benda, bangi nak kenhun juga Vocation Commission juga asli Shillong, ni dua nak benda baro ke lendo. Kam tam ekipami nak dia jela ke jogi nak ba napo kasi jantia riboy napo west kasi idwai nak tabaro infrared sister ki broda but manli wait we record ki yo lai nun ki riunyam iwai pada we sister we broda ki dwai ibu ki dwai tak begini ki dwai ki der kam ki no senyam kemudian nak benda punya ki kenhun vocation kan di bahaya bah dia nanti berdiri miara ru ya kidu ki berada ki khamtam ki kena aku pulih ki bedom miara ki khamtam ki bedom ki jitu tu bawah belum dulu nomor lagi kisah bedom ki mana dia ku ki tu di miara nak ni kisah yang begini ki kerjaan bat ni aina sih ki bat ni dua ru khamtam nak benda ki tu belalong ki dulu ki farak sister ni dua itu kerjaan bagi nyanyi bagi maki bawah Tihi di dukhap juni minta nyebut bah, ya dan bah kendai sepatang ini po aja sesilong, koi baru kita baris nyimdan, hendak belaga taruh ini persiang, ban tersuatu kandape ya kitu kiki kipa badan kikun dengan kaki kikun berper kirunya, memiki kiri menesno kami ketika dulu pada dua mana mesin termengi, pada bila dua kandape nak minta kecik beli, harga risau kecik beli. Belajar.